Għaddiet kampanja elettorali u l-kap tal-oppożizzjoni Simon Busuttil baqa' ma ddikjarax kemm ħadu f'direct orders u kuntratti kumpaniji li kien fihom hu. Sal-aħħar jum baqgħet tispikka wkoll id-dikjarazzjoni li minn €1,500,000 Simon Busuttil ħa inqas minn paga minima. Is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Chris Said jaqbel mal-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Beppe Fenekadami. Fenekadami jemmen li Simon Busuttil ħa inqas mill-paga minima. Kull sena mill-profitti ħa inqas mill-minimum wage. Jiena nemmen ta' kollu l-qal Simon Busuttil. Li ħa Simon Busuttil huwa inqas mill-minimum wage. Meta komplejna nistaqsu lil Chris Said dwar dawn il-konsulenzi, Chris Said għalek. U din diġà spjegajtilek, però naħseb ma trix tifhimha. Iżda Chris Said jaf kemm ħadu konsulenzi l-kumpaniji li kien fihom Busuttil la darba Busuttil ma qalilniex. Dawk huma fatti li se jiġu pruvati fil-qorti fil-livelli illi hemm. Kien fil-programm disset illi Simon Busuttil iddikjara l-ewwel darba li minn €1,500,000 messu inqas mill-paga minima. Daħħalt fl-aħħar 3 snin li ċċekkjajt inqas mill-minimum wage fis-sena. Jiena nemmen ta' kollu l-qal Simon Busuttil.